abantu bambaye ingofero zitukura abona kuva hanze inyange rero ifite icyubahiro idasanzwe rwose yerekana igihugu, yerekana intahe, yerekana ukwikukira inyange n'uburambe z'igihugu, umutekano w'ububaye abantu bambaye ingofero zitukura abona wabamwe bakoroka mu ndege, abo rero bakabishyikirijwe bakaba bagira ubwiswa iminsi myinshi, kandi ababona ntabwo byose abantu baza mu bandi niyo bita mu gifaransa detachement, abo baza mu bandi musanzwe bifise benshi cyane abandi mu yindi mirimo ari hanze y'igihugu cyane hagati mu gihugu. Ikomeye cyane ryabo rero nyine mubone babona yuko bariko baratambuka bariko baratambuka bajanisho kuri igihugu ribakuru tugoye cyangwa tugoye kirakira nisoza uruka mu tugoye kandi numa kuzana kuba amaso kandi usanzwe abona ko amazina yabo kandi nawe ni kweli Ibyizo byabo by'abantu mu mugisha kandi bamamaye
abakozi b'amaburende amaburende n'abarimo ni akiseri aba rero nabo nyine abaje baserukira abandi kuko bari bari muri mirimo leta shima zibiri zigizwe n'abasirikare amagana abiri. Hariho abantu bambaza turebe barimo barabungukira n'ukuri kumenga muta abasirikare hanze benshi muba kuba hehe leta yagira ndabizira ni ajya igihugu cyose kabise ibintu byacu kuko bakaba bafite ngo bakanguke abapolisi bacu bamwe bakora n'abamisabu urabona yuko umwambaro wabo mwiza cyane mushasha bakabona mushasha usa n'ubururu barashyize imbere ya n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi. uyu mugwa mbere ni abapolisi bo muri rya shure kaminuza riri hariya mu Gisagara i Rwanda. urabona yuko ari abanyeshuri ubu ukivuga leta batandukana neza cyane bashyize ngaha imbere abakurikira bambaye kuno kubona bambaye umutwe n'ingofero mukamenwa abanini bamwe bagiye guhangana n'imigumuko guhangana n'imigumuko brigade anti-element. urabona yuko atagucurenga hakuna kuchezo aba agize umutekano uhungabana agigira suluhu abashuru abantu bakagaruka umwanya isazi baragabashika n'ibindi byose bakabasubiza mu buryo atamarasazize L'état c'est ma femme de la police nationale du Burundi. Basiteka abakenyezi bazoye gukingira polisi cy'Uburundi abarundi batambuka neza cyane. Ijisho ni ukwe neza cyane imbere n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ari nawe zigenda uruzigabo urabona ngaha ibitangaza barutanga. urabona yuko ari abakenyezi koko bazi neza icyo batejwe, bazi neza umurimo umuhamagaro wabo muri iki gihugu cy'Uburundi. aba banyuma uko bajya barangiza ino defile nabo nyene iyi mbuga bambaye ngo murayizi cyane barimo bamugiye cyo gufasha gucungera inzego z'uburundi n'igihugu. abakuru b'igihugu bacungera inzego abakuru b'igihugu bacungera n'igihugu nabo bacungerewe n'abandi abacungera inzego z'uburundi. witegereje ukaba ukuntu batambuka ubona neza yuko ari abantu akazi gateretswe bagakora neza cyane kandi ababuba bari ngaho imbere n'ibihumbiza kuko baratumeza ko batubwiye gutereza n'abantu baramana iminsi yose bageze imbere bagakurikira
gushigikira n'inyuma kugira ngo babe yuko atacoturuka imbere ngo kibagire nabi, atacomenera inyuma ngo kibagire nabi, ataricorana mu mbavu ngo kibagire nabi. Nkurikiye ibyo uvuze nibyo, kandi umusirikare cyangwa umupolisi